Sawubona sihlobo sami sakavuka udle, ngicela kuthandaza Babelo Ngcwele, ngibonga emarekhodi lo wende akhunjulwa nganasi isihlobo sami njengalokhu kwendeka kuModekhayi. Kanzi futhi ngiyacela mangabe ukhona Nkosi lo sendleleni kumbe nguye noma sihlobo sakhe, ugadze la marekhodi ukuthi naye akhombise ukuthi ukhunjuliwe. Akube njalo wena lo wendela Modekhayi umusa, naye ngiyacela Nkosi ukuthi umendele lowo musa lamuhla, kuthunyiswe libizo lakho ngaye Jesu Kristu lo yinkosi. Amen. Ngicela ukukuhlephulela sihlobo sami ngaye Davide, kumbe sesithatha ngathi ngiyayisonga lendzaba. Utawukhumbula sicale sakhuluma ngekudaleka kwakhe kabuhlungu, sakhuluma ngekwaliwa kwakhe, ngekudzelwa kwakhe, ngenhloso yokuthi afe. Sakhuluma ngekuthi nasemangweni bekahlukubeteka kanjani, ekhaya angafunwa kanjani, likusasa lakhe bekungathi liyahliphika. Kepha ngithi mine akabongwe uNkulunkulu longathathisi kubantu ngawe. Liplane lakho lanalo uNkulunkulu akalakhi ngekuthi bantu bathini ngawe, ulakha ngekuthi yena ucabangani ngawe. Utawukhumbula emva kwalolu hambo lolu bebuhlungu kangaka lwaDavide, lo Samuel wekuqala sahluko 22 verse 1, ngazi ukuthi akakhulumi ngaDavide, ngoba uthi Davide wesuka eGathi wabaleka wayawubhaca emgedzeni wase-Adulamu. Bathi kube bakuve lokho bomnakabo nebakubo behla baya kubo. Kwathi bonke sengivesi 2, kwathi bonke laba la bebahluphekile, nalabe banetikweleti, nalabe bangeneliseki, babuthana kuye waba ngumholi wabo. Laba bebampenda, laba bebangamfuni, bafuna kumbulala. Nyalo sebeta kuye Davide, liBhayibheli lithi waba ngumholi wabo. Uyathi lesihlabelelo saka 118 impela ungaze ucabange ukuthi kumbe ngimake waDavide, kumbe bomnakabo Davide laba bebahlabela bathi litshele kwakha lelaliwa bakhe, ngobe bathi alinamsebenzi, seligucuke laba litshe lekusimisa indlu. Ngicabanga ukuthi nalaba bemmango mase bambona Davide sekasesihlalweni, bathi ufanana nelitshe lebelidzelwe bakhe, kepha nyalo sekusime esive saka-Israyeli. Na 23 ngeke ngimshiye kulo sihlabelelo 118 uthi lokhu kwendiwe nguSimakadze kuyamangalisa kithi. Ngicela utigadze lapho yesihlobo sami. Tintfo leti tawukwenta abantu bathi lokhu kwendiwe nguSimakadze kuyamangalisa kithi, kuthi lo muntu lowasinza afuna kubulawa ekhaya bomnakabo, kepha wasinza. Lo muntu losinze alahlwe emabhubesini, wasinza. Lo muntu losinze umango ungamfuni, umbala ngekuthi usigebengu, wasinza. Nyalo sewuyinkosi. Ngiko lesihlabelelo sithi lokhu kwendiwe nguSimakadze kuyamangalisa kithi. Akube ngumcabango wakho yesihlobo sami, kumbe uyawube sowukhohliwe nawe yonke into leke yendeka kuwe, kepha ekugcineni kuthiwe lokhu kwendiwe nguSimakadze kuyamangalisa kithi. Amen.